Hi svima, ja sam Alin i u današnjem videu ćemo se spremati za ljeto. Već je 7. mjesec, no nisam imala prije vremena i nisam bila doma uopće da snimim ovaj video, no svakako nikada nije prekasno započeti i pripremiti se za mjesec, odnosno u ovom slučaju godišnje doba. U ovom videu neću čistiti cijelu sobu, ormar i to, jer mislim da sam već dovoljno čistila u videima, već ću u ovom videu prolaziti kroz ciljeve koje sam si postavila za proljeće i pokazati što sam od toga sve ispunila i naravno postaviti za ljeto. No također bih voljela urediti malo i svoj mobitel. Da ne odugovlačim, krenimo. Ako me već duže vrijeme pratite, znali bi šta se nalazi u ovoj tu bilježnici. Ovdje tu sam napravila svoju bucket listu za proljeće, a odmah pokreću napraviti za ljeto, no prvo idemo vidjeti šta sam od ovoga ispunila. Već sam neke stvari čekirala, no idemo sada proći kroz sve. Prvo na listi je pottery painting ili vam onako tečaj keramike na kojem sam bila. Išla sam sa svojom sestrom i bilo je stvarno prezabavno. Trajalo je oko 2 sata. Dobile smo i piće, ja sam pila samo ledeni čaj i prvo smo onda slušali neko predavanje o glini i onda su nam pokazali kako se to radi. Radili smo zajedno šalicu, onda drugi projekt smo mogli sami šta god želimo. Pa sam se odlučila za ovaj kao tanjurić za nakit. Trebalo mi je par pokušaja, ali zapravo je bilo zabavno i čak i lagano. Uglavnom jako lijepo iskustvo, a onda sam tek za nekih mjesec dana dobila svoje radove natrag. Iskreno sam jako sretna kako su ispali radovi i sviđaju mi se to što se vidi da sam i zapravo ja radila. Naslikala sam ovo voće, cvjetiće, svoje ime i na rubu sam stavila ovako malo roze boje i unutra ovo srčeko koje se zapravo dosta dobro vidi. Ovaj cvjetić, to jest stalak za zapravo naušnice, nije baš najbolje obojan, no iznenađujuće se može i vrtiti. A ovo je šalica od moje seke, mi sam to držimo na stolu jer se ne usudimo piti. Nažalost nisam išla brati jagode, niti sam imala piknik, pa nisam ni napravila top, nisam ni jahala konja. Jesam učila u kafiću sa frendicom. Bile smo sigurno dobrih 2 sata i sunčale smo se i bilo je baš lijepo. Jela sam ovaj crumble sa malinama. Ne znam zašto, ali nisam niti jednom vozila bicikl, to sam možda trebala, malo žalim, ali dobro. Evo još jedne kvačice kod spring bakinga. Ne bih baš ovo nazvala proljetno, no pekla sam brownije. Iskreno ne sjećam se koji sam recept koristila, mislim da sam čak ga našla onak na YouTube-u. Smiksala sam ovu smjesu i posebno sam napravila ove suhe sastojke i to na kraju dodala i stvarno je ispalo dosta čokoladno. Bilo mi je najbitnije da dobi onu hrskavu koricu na vrhu, ako znate na što mislim, no barem mi je jako fino mirisao cijeli stan. I ovako na kraju ispalo, pa nije baš najljepše izgledalo, no bilo je stvarno jako fino i jako sam ponosna kako je ovo ispalo na kraju. Još sam si dodala ovako banane i stvarno je bilo odlično i malo onak linolade. Ovo nisam napravila, 2 knjige jesam pročitala, tako da to ćemo čekirati. No nisam pročitala 2, već 3 knjige ili vam sva 3 dijela iz Good Girls Guide to Murdera. No nažalost nemam kupljeni ovaj drugi dio, možete ga vidjeti ovaj crveni. Zatim imamo postaviti 13 videa, idem pogledati, no poprilično sam sigurna da to nisam ispunila. Računa se sve od 21.3. do 21.6. Ovo tu je prvi video. I ovaj TBR jar je zapravo zadnji. To je sve ukupno 7 videa. Ajde da vidimo uz shortove. Ovo je prvi. Isto ih je 7. To je zapravo dobro. Sretna sam sa shortovima. Sve ukupno 14, a meni je bio goal, to jest cilj, 13 velikih videa, ne uključujući shortove. No dobro, šta ćete, što se tiče 7000 subscribera, da sam postavila 13 videa sigurno bi stigla. Sada sam na 6600. Jako smo blizu, tako da hvala vam puno, stvarno sa brojem videa dosta sam blizu čak. A što se tiče ovih Aura Nails, ja jesam to isprobala, no nisam uspjela zato jer nemam točan lak za to. Ja sam točno kupila ovaj prah koji treba za to i isprobavala sam više puta, no nisam uspjela. No svejedno, ja ću sebi dati kvačicu zato jer jesam isprobala. Imam sveukupno 5 kvačica od 13 ciljeva.
Nije baš najbolje, ali dobro. Jako sam sretna za ovaj tečaj keramike. Mislim da to nitko nije očekivao da ću zapravo ići, uključujući mene. A sada pređimo na bucket list za ljeto. Ja se vama javim kada zapišem sve za ljeto, onda ću vam sve pročitati kako možete i vi dobiti ideje što možete raditi po ljeti. Dosta sam se ja raspisala i jako sam puno tražila ideja po nekim videima i na Pinterestu kaj su drugi ljudi stavljali. Našla sam jako puno ideja, sigurno ih je oko 30 ovdje. Smatram da su dosta zabavni izazovi zapravo, a da ne trebate to sad sve čitati, budu vam ja pročitala i dala primjere. Također sam sve to zapisala i na svom iPadu u Notes aplikaciji. Neke stvari sam napravila na mjestima gdje već znam da ću ići, pa to nije baš sad za sve, no svejedno ću vam pročitati sve što sam stavila, neke od ovih možete i vi naravno raditi. Prva stvar je naučiti znakovni jezik. Sad naravno neću učiti cijeli jezik, to je prekomplicirano, no vidjela sam jako puno videa na TikToku gdje neki ljudi znakovnim jezikom pjevaju pjesmu, to jest pjevaju i pokazuju znakovnim jezikom. Kužite, stavit ću vam tu primjer ako nađem. Sljedeća stvar, naučiti heklati. Mislim da sam to stavila već prošli Božić cilj, pa slabo mi ide. No dobro, možda netko od vas je malo motiviraniji. Sljedeća stvar je pročitati 6 knjiga, što je dosta puno, ali ja jako puno čitam po ljeti, tako da to ne bi trebao biti problem jer sam već pročitala 3 knjige. No dobro, sljedeća stvar je probati novi okus sladoleda. Probala sam Lotus najnovije i iskreno svidio mi se, tako da nemojte uzimati svaki put istu stvar. Evo, napišite me ako ste došli do ovog dijela videa koji okus sladoleda vi svaki put uzmete. Ja svaki put uzmem cookie ili vam keks. Sljedeće je ići u kina. Ja sam gledala How to Train Your Dragon ili vam Kako izdresirati zmaja. Odličan film, jako velika preporuka. Odite pogledati ako još niste. Zatim naravno dobiti tan lines, ali općenito samo pocrniti. I čak sam dobila mali tan lines, mogli ste vidjeti u vlogu ako ste pogledali, ako ne, izvolite sad to pogledati. Imam ih još, samo malo su izbljedili. Također nešto poprilično lagano, to je pogledati novu seriju. To ću sigurno ispuniti jer nemam baš pametnijeg posla po ljeti. Zatim jahati konja, to sam stavila za proljeće pa nisam popunila. Mislim da sam po ljeti jahala onako prije 2 godine i to po prvi put. I voljela bi ponovno, no nisam sigurna, ali nećemo biti tako negativni, možda baš budem. Zatim opet ono što je bilo za proljeće cilj, a to je sašiti neki top. Vidjet ćemo. Zatim, nešto što je lagano, zabavno i nadam se da ću napraviti, a to je onako bedezelati ili vam samo onako ukrasiti četku ili tak neku random stvar. Ja bih definitivno htjela svoju četku koja je onak roza, jako lijepa, ali onak jako basic. I onda, ne znam jeste vidjeli one kao vide kada stavljate one šljokice i to po četki. Jako mi je slatko to iskreno. Naravno, nalakirati nokte, no želim napraviti neke zabavne, evo vam tu malo ideja. Sad također sam stavila da napravim si one hair wraps, znači, ne znam, sam sad to dobro pročitala, no kada stavite onako konac doslovno oko kose, no također sam našla one kao perlice koje stavljate u kosu, to mi je isto preslatko i baš daje onako beach vibes. Također se ošišati i to onak, za mene sam stavila posebno zato jer mislim da je vrijeme došlo. Zatim još jedan mali DIY project, a to je napraviti DIY key charm ili vam privjesak za torbu, ključeve i tako dalje. To je meni preslatko jer možete onako zapravo personalizirati svoju torbu. Zatim, nešto što mi je toliko fora, doslovno mi je takav flex kad tako ljudi nešto rade, a to je Marine Biology Journal. Meni je Marine Biology childhood dream job, ali mislim da će to propast, nema veze. No barem želim napraviti neki taj journal gdje kao
izaberete neku morsku životinju i onda samo napišete jako puno stvari što ste naučili o njoj. Iskreno to mi je baš slatko. I volim crtati, volim malo onako proučiti tako neke nove stvari, tako da mislim da bi to mogla napraviti. Sljedeća stvar, ono što ste isto mogli vidjeti u prošlom vlogu, a to je Infinite Zoom Drawing, jako fora stvar gdje možete onako crtati doslovno do beskonačnosti. Zatim još jedan DIY projekt, a to je DIY bookmark, pošto ako ćemo čitati 6 knjiga, treba će nam bookmark, a malo da nas motivira, napravit ćemo svoj. Sad sljedeća stvar, ne znam jeste vidjeli, od onih nekih, ja mislim, žvakačih guma, ljudi rade u toj kutici stave neke stvarčice, nemam pojma, na primjer labelo, gumicu za kosu i takve neke gluposti, onda je ukrase. I to mi je iskreno jako slatko i onda stavite to u torbicu ili tako nešto. Voljela bih to napraviti, samo ne znam kad ću kupiti tu kuticu. Sljedeća stvar, hear me out, pen pal. Ako ne znate šta je to. Znači, nedavno se to kao vratilo u trend, mislim barem na mom For You page-u, gdje ljudi nađu neku osobu onako iz druge države i onda si šaljete i upoznajete se preko tih porukica i pisma i onda stavljate neke naljepnice, čaj, nakit, stikere, svašta. Da, i naljepnice i stikere, da, ok. Ali mi je to toliko slatko, zato što mi već ide na živce ovaj Snapchat, prefora mi je pričati o svom danu preko pisama. Prefora, iskreno. Ima jako puno videa na TikToku gdje se možete tako upoznati, to jest naći ljude sa sličnim interesima. No, ja sam našla jednu aplikaciju na internetu koja je baš za to namijenjena i dosta je safe, to jest sigurna, zato što naravno morate dati svoju adresu za to, pa je to malo realno opasno, no ta aplikacija se to provjerava i stvarno izgleda jako sigurno, tako da javim vam kako će to proći, ako ću biti živa tada. Ok. Sljedeća stvar je više za ekstroverte koju ja želim postati jer da, a to je crtati random ljude po ulici, to jest ne baš po ulici, nego kad se ne znam u tramvaju, vlaku i to, i onda onak neko sjedi nasuprot vas jako dugo vremena i onda vi nacrtate tu osobu i onda na kraju vožnje mu date tu sliku. Isto sam bila na TikToku, ali ne, ali zapravo sreći ljude. Ja bi bila presretna da to meni neko napravi. Tako da, ako znate crtat, zašto ne? Ja ću to probat. Nisam sigurna, ali budemo vidjeli. Zatim nešto jako slatko, to je onaj Poison Candy Game, da, baš slatko, otrov. Znam se, nije otrov, nego uzmete, evo ja sam to igrala sa Skittlesima, uzmete jako puno Skittlesa i onda morate imati neku osobu za to. Dok ne gledate, ta osoba će izabrati jedan Skittles, će za vas biti poison, a vi izaberete za tu osobu i onda jedete dok ne izaberete taj poison. Ma stavit ću vam isto tu snimku pa da shvatite. Zatim naravno classic bowling never gets old. Zatim nešto za mene specifično, a to je doći do 8000 subscribera, budemo vidjeli. Kako doći do toga, pa moram postaviti 12 videa. Mogu ja to? Zatim opet neka jako blesava, ali fora stvar. Ako vam je jako dosadno u životu, kao meni, po ljeti, odite na No Destination Walk. Ili vam hodajte, a da nemate pojma da idete, i samo hodajte. Bez nekog cilja, kao sam hodajte. Da, to je to. A ako vam je to jako blesavo, onda da malo pratite život i malo se uključite i malo zapravo nađete ljepotu u malim stvarima. Izaberite na početku neke šetnje, neku boju na koju ćete se fokusirati i onda u toj šetnji slikajte ili samo pogledajte u svaku stvar koja je u toj boji. Ponovno nešto jako klasik, a to je pronaći neki novi kafić, isprobati novi kafić, novu hranu ili nešto tako. Zatim, meni što je zapravo jako moguće sada, a to je pronaći novog prijatelja koji će mi zapravo ostati malo duže vrijeme. Imam dosta mjesta gdje idem po ljeti gdje ću to moći postići. Sad sljedeća stvar je pričati jedan cijeli dan
na njemačkom. Što inače moguće da uspijem. Možda vam zvuči čudno, ali slušajte sa sljedeće. Zatim, želim dati kompliment nekome na njemačkom. Sad se vi pitate, pa dobro, pa ne znaju baš svi njemački. Slušajte dalje. Želim naučiti nekoga neku igru iz svoje države. Ne znam koja postoji igra iz Hrvatske, ako znate, ili s Balkana općenito. Da, ne znam. Ako znate, napišite da i ja naučim, ali uglavnom ponijeti neke društvene igre. Zatim, snimiti mali vlog na njemačkom. I onda za kraj razmijeniti neku simboličnu stvar, na primjer narukvicu, da imam kao matching s nekom osobom. Ok, puno njemačkoga, puno novih prijatelja, ljudi i to. Sada imam jedan mali challenge za vas, a to je da probajte pogoditi u komentare gdje ću to ići. Mislim, nemojte napisati Njemačka, nego samo nešto malo detaljnije. Kao, na primjer, neću ja sad ići u Njemačku i ponijeti društvenu igru za neku osobu. Razmislite šta je, ali by the way nije ni u Njemačkoj. Imam još par stvari koje se ne tiču ovog misterioznog događaja. A to je outdoor cinema ili vam kino na otvorenom. Meni je to prefora, mislim to inače se radi kao da sjedite u autu, ja nemam baš auto, ali svejedno je jako fora, možda negdje uspijem doći, vidjet ćemo, jako fora stvar iskreno. Zatim želim naučiti svoju macu novi trik, već zna dati šapu i zna se dići na 2 noge, tako da zašto ne bi mogla naučiti nešto novo? Ako imate psa, macu ili neku životinju koju možete izdresirati, zmaja, da, nemojte baš zmaja, ali zašto ne, fora, malo se sprijateljite još sa svojim ljubimcem, iako ćete ga vjerojatno više iznervirati, ali ne veze. Počastite ga nakon. Zatim otići trčati. Sad to je inače drugim ljudima pod kao ići trčati u 5 ujutro. Neću si dići toliko očekivanja, samo ako odem jednom trčati bit će divno, to vjerojatno se neće dogoditi. I onda za kraj napisati pismo nekoj dragoj osobi. Ako negdje odete na more, pošaljite pismo, pa zašto ne? Usrećit ćete nekoga sigurno. I to je bilo to od ovih svih bucket lista, ciljeva, događaja i stvari koje možete raditi preko ljeta. Sada ovo možete iskoristiti i napraviti svoj bucket list, pa može izgledati ovako. To sam ja radila prošle godine, samo sad već kad sam imala ovu bilježnicu, zašto ne, a još imam to sad na iPadu i mobitelu gdje se stvarno često podsjećam. Dosta u ciljevima, no evo imate 2 u 1 video gdje možete naći ideje što raditi preko ljeta. A sada pređemo na uređenje mog mobitela jer je u popriličnom lošem stanju. Prebacila sam se na drugi mobitel, to jest od moje sestre, hvala na posudbi, kako bi vam mogla snimiti svoj. Trenutačno stanje mog mobitela izgleda ovako. Evo samo da flipam. Ok. Ako se pitate što se ovdje tu dogodilo, odgovor je vrlo jednostavan, malo mi se prolilo vode. Ne znam zašto mi se sve to odmaknulo, propade cijela slika. Ako neko zna referens od ove naljepnice, inače ovo sam imala na ormariću, ja sam zalijepila na maskicu, jer zašto ne? Molim vas napišite u komentare, puno sam vam dala zadataka da napišete u komentare, no svejedno. Zanima me zna li netko od čega je ovo tu. Real ones will know. Uglavnom, ću sad to zato što mi je predivno. Jako. Bye bye. Ma sad još ljepše. Maknut ću cijelu maskicu sada. Ponekad zaboravim kako mi je plav mobitel. No dobro, lijep je ovako. No prednja strana je poprilično isto polomljena. Sad se ovak zapravo ne vidi, ali je. Evo, imam ovaj ogroman crack, tako da idemo promijeniti cijelo staklo. Sad ću biti ko ona koja vam mijenja staklo. Ne znam, ja sam jedno vrijeme jako voljela gledati takve neke videe na TikToku. Dobro. Evo, tu mi se nalazi sav pribor za mobitel i novčanici. Treba će mi jedno staklo. O, imam još 2. Cool. Uzet ćemo i ove maramice.
I budem isprobala ove tu dvije maskice. Sada idem strgati ovo staklo. Samo da si ne strgam mobitel. Nadam se da će ovo biti satisfying, ali idemo prepoloviti ovo. Ok, nije baš. Ne preporučam. Idemo sada ga počistiti prvo sa ovom vlažnom maromicom. Sad morate sve uvijek ovako oprati i ovdje ovaj tu dio. Onda ja operem i kameru, sve. I također ovaj tu dolje. Sada stvarno jako čisto izgleda, kao da je novi. Idemo sad otvoriti suhu maromicu. Počistili smo ga, a sada idemo staviti staklo. Ovo je poprilično stresan trenutak. Evo ga. Ovo je najsatisfying trenutak. Slušajte sad ovo. Oh my god. Ok. A sada najgori trenutak. Staviti ovo na mobitel. Ajoj. Mogu ja to? Tresam se doslovno. Idemo. Ajoj. Joj, već vidim puno ovih babola. Predivno. Ma kakve gluposti pričam, brutalno izgleda. Sad sam malo ovako morala proći i stvarno je sve nestalo osim ovih par točkica, ali nisam baš sigurna da ću ih uspjeti maknuti. Ok, stvarno, ovo je finalno stanje, imam jedan mali cvjetić. Ne želim to popravljati jer ću samo uništiti. Ja nisam dobila one kao naljepnice. Ali bez maskice mi tako malo izgleda mobitel. Sada koju maskicu da izaberem? Planiram ovako neku plavu da mi ostane taj kao more vibe, pošto je to ljetno. Znači imam ovu sa jako dobrom zaštitom, stvarno je super maskica, malo je već požutila, ali je onak plava i vidi mi se još moj mobitel, tako da će biti dosta plavo. No poprilično je basic, a s druge strane imamo ovu tu prozirnu maskicu sa plavim mašnicama koja je jako slatka, ali nije toliko baš ljetna. Idemo prvo ovo vidjeti. Evo ovako izgleda, stvarno je basic, ali mislim slatko mi je. I možda onak da stavim neku karticu kao ono s putovanja, neke one uban i to, onda bi slatko izgledalo, ali kao ne znam. Idem ipak isprobati i ovu tu. A slatko je, jedino što mi nekako s ovom maskicom mobitel izgleda malo skuplje. Ne znam kako da objasnim. Ovo mi malo izgleda djetinjastije. Ma ipak ću staviti ovu tu, sviđa mi se više za ljeto. Tada! Evo je, evo iskreno slatko mi je, sviđa mi se. Sad mi pak ogromno se čini moj mobitel zbog ovih uglova pa mi nekak produlji ga. A sada želim promijeniti pozadinu, no ovo neće trajati 30 godina kako je trajalo prošli put za ovu pozadinu, zato što već ju imam napravljenu od prošle godine, koja mi se još i dalje jako sviđa, pod tu kao summer. Stisnete i sve se promijeni automatski. Par promjenica sam morala napraviti, no evo ovako izgleda na kraju. Sada ću vam sve pokazati. Imate od prošle godine zapravo tur cijelog ovog fokusa, zato što je sad isto ispalo, sve aplikacije su isto prekopirane. Znači prvo imamo ovaj tu kao kalendarčić, piše samo datum, vrijeme. Onda imamo koliko sam koraka napravila, moja summer playlista. Zatim imam tu neke aplikacije u ovoj color paleti. Dolje imam još 4 neke, to je od prošlog, ne da mi se to mijenjati, vidite nije baš iste nijanse, no nema veze. Zatim moj baš kao kalendar kada je zalazak sunca, mali quote i ostale aplikacije. I za kraj imam tu, sad sam stavila ovaj tu bucket list koji sam si napravila u Reminders aplikaciji.
I sad tu imam neke za shopping, editanje, školu, igre, svoju macu i još neka roza boja quote. Da, to je to, ali slatko izgleda i stvarno ljetno. I to je bilo to od ovog videa. Ja se stvarno nadam da vam se svidio. Ako je obavezno stavite like, pretplatite se na moj kanal, a mi se vidimo u sljedećem videu. Love you all, bye! I da, ovo nije odgovarajući video sa outrom, no zaboravila sam ga snimiti. Bye bye!